ufika abulala bhubhise, abulala bhubhise azantshontsha yonke into esasinayo. Sigcine sisala siyibandla kwakuthiwa kwakuyibandla lakudala, kodwa izinto zakhona sezantshontshwa. Labo bantu sebehamba bodwa manje, ayisekho into ababenayo eqaleni, awusekho umthandazo ababefutha ngawo, awusazilwa kudla lapha, sasiyangena nje ukwampunza endlemini uyangena uphume. Uma kuthi ngena udakiwe ungena udakiwe uphinde uphume nje, ayisekho into ngoba kwangenisela nantshontsha zonke izinto ezayikhuzi imikhuba phakathi endlini kaNkulunkulu. Sizwe ngomoya weqiniso eyala athi asikhona, sithi siyabhiyoza athi asikhona, sithi siyajabula athi asikhona, siyazantshontshwa lezo zinto ezayikhuzi sezantshontshwa. Akukho ukuthi uyanyakanyakaza uthi uyathikathikaza athi asikhona.